Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampun. Ya Allah, terasa di Idul Adha. Syukuran ampun, dilihat lah. Di mana bukan anak? Jadinya di anu mari. Saya sok copot buru. Udah anggar gitu nanti nih. Penting. Ada teh disiapkeun ini teh man ya ampun mata teh. Kudu indung wae nanaon teh. Euy, di mana, Mak? Wae. Tadi Geus di ditu copot ulang. mana nih bulan? Lieur mana-mana mun teh hotel lieur. Lieur mana-mana. Sare teh nanaon teh. Itu aya kambing, Mak. Kambing ali itu. Bae. Nempo olah ka dia, sila. Sia teh. Meni sia teh sok guru salat mungkin Mal gitu kan kayak bisa silala di ditu. Soalnya bisa lebaran haji deui. Aing mah teh karasa. Asa cikena kita lebaran haji, aing kita lebaran haji deui. Arudi di itu wae biasa ini rame wae ieu biasa ieu mah jeung Jaliku si Serida. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Kemana ya, Yumi? Akbar. Kamu mana ke takbir dan ieu bari candara sok we usut takbir heula. Ngadoa ka Cikena ke lebaran. Lebaran haji deui. ka mana gitu. Si Fitri. Tuli. Ini enggak ada. Udah gila ini ibu-ibu. Ka takbir deh. Allahu Akbar. aya teh Ica Markona. Arudi mangga Arudi atuh ngora Arudi atuh ngora kenapa itu diharap gitu Di mana Fitri? dia lagi ya Ngajajar dulu apa sih ngajajar sama ngajajar. Tidak di mana itu? Tidak mah di itu di sawah. Iya, itu di mana? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seger panas kieu, ada enak seger. Aku jadi ikut sama emak-emak. punya banyak tuh Baik aku simpit oge sok gulung jeung ibu-ibu. Cing geus ngasaan ida. sa iyo we menang itu Di mana ini? ini dia harap tadi we pa enak pokok nama Seger lah. isi Markona ka mana Markona teh. si ulah biasa sebenarnya sebaiknya neng ya Tambahin lagi. Wareg ida mah ah. neng kemarin nih saya ini tiga nonton ikhlas ya neng Aku mah ikhlas.
Lanjut. Si Gano telada tapi sehah si Neng mah. Si Dan tong loba pikiran makan we habakeun. Agak loba pikirannya. Ada Idul Adha. Bersama teman-teman namanya. Tadi tekannya curang kemarin kayak ibu. Leci. Soalnya mereka mau warga asli di sini. Bisa temukan. Ini sombong sebenarnya. Kampung. Kayaknya beri sombong deh. Karena emang asli penghuni kan. Najis banget. Lebih baik kampung terus doi. Terus doi. Nah, dia ibu-ibu kampung deh. Bengkong. Kalau berurusan sama ibu kampung. Baik. Ini di Marana.